Kani ketika batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi dak orange nisan, lom so po niya fabricate Shnong. Shnong Mawshbuit kebalong kawai neki Shnong kebadan hakapsor jong kanong ba Shnong. Bat kebakamnyar baki beriu kinla bandrong ban mi kelumar. Hagani kenti kalabo sadaki volunteer ki ban ap Pahara hapo upot usam jong Shnong. Watlah haswa bandrong sepo jong neki Shnong. Ki pat ba lani ki kali ki hab banyak lengba nak ketemsa jong ki Shipai Gorkha Training Center. Haka bedai berkani nak liang jong kabati CTV. Haka arpoi trek mentau benaya yong arhajar arpo. Kalalet cekani ke Shnong bantuat jingmut nak kinong ilam Shnong. Haka balayo banyak keren berusorda jong ke Shnong Mawshbuit ubak Richard nong klau bat kiwei de kinong ilam Shnong. Long ta vừa chứng đoán cho cái Shipai long tu beri mana ba tim lah mon yang rung kat pemain lek rumah mo tangi rung idan volunteer ko Shnong tangi si am kumani ke cakang don di am tu si balong kapang si bu ki volunteer ban lum sia ban ban rung kulma sport Shnong long ke don ke Shipai long kendiat nam ban ba ki lai harap yang ban long bertim ban ba Shnong ban ba ke we cakap ban rung kulma lum la ko rung ki bukan don kam ki don tambah kim la ban surung kulma pasti sini ko mon im la dah dan cakwe kadang nusliang dan weu samla serang masuk ini ki mas dan menung buan audar mo pak su ki wara hi kacang pensu hi long jokwa men audar tu wara kacang pensu hi ki dan ki long kumi langut ki basu dan ki basu sumpang tu ki kat bakwa bawan su dan pat basu bayu badir dan ki badir batat dan de ba meluatang atpot kai ki dan basu dan langut sungut ki basu ni posno kalau macam apa long pentulang ban kamtam kan dekat kamas long ban kami yang mas mo dan ban bantit dan kupeli boduk bamla bantit dan bayarap Shnong ban pensu lam tu kami rap sibun kan boduk usuk.